вечер. Ой, ну чаму многие так любят спазняться? Я чакаю усіх з самага обеду. О, нават заснул перед годинником. Ой. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. О, Топа, а чему ты спать лег? А? Что? Дядуля добродей, привитание. Ой, Топа, чему ты так рано спать лег? Это я на само заснулась. Ой. Ну, потому что усе сегодня вырушили спазняться. Так. Вось, дядулечка, я вас чакал. И сам не зауважу, як заснул. Ой, вот яно что. И чему это я спазняюсь? Я пришел своечасова. У меня заўсёды ў такі час прызначена сустрэча ў калыханцы. А чему вы ранее не пришли? Я не ведал, что робить. Да у меня столькі важных спраў было, ледзь паспеў перарабіць. А вось ты, Топа, чему без справы сумуешь? Ой, а у меня все не так ідзе с самой раницы. О, як прочнулся, дык усё з лап валится. Ничего робить не хочется. Из-за гэтага у меня настрой не вельми. Ой, а я ж думал, ты пошел с Бусликом у лясны поход. А ты целый день в этом покое просидел? Я хотел отправиться в поход, але потом передумал. И что ж тебе спынило? А тое, что меня с самой раницы усё крыво-косо ідзе. А, ну такое здарается, коли ты устал, не с той ноги. О, гэта як? О, я не памятаю, з якой ноги я устал. А хіба ёсць розніца, устал я с правой чи з левой? На самой справе розницы няма. Кому як зручно? Ці правую ногу з ложка звешивать, ці левую, ці адразу на дзве ускокнуть. О, а чаму тады настрой ад гэтых ног можа псавацца? Даўно з'явіўся такі выраз. Калі з раніцы ўсе справы ідуць не так, як звычайна, лічыцца, што прычына ў самай першай справе за дзень. А самая першая справа – гэта уставанне з ложка. Так. І няма ніякай розніцы, з якой ноги ты устал. Але калі у тебя нешта пайшло не так, гавораць, што ты устал, о, з левой ноги. Усё так. Ой, добрый вечер. Пробачьте, что поздно пришел, але у меня есть причина. Добрый вечер, Бусличак. Ведаем мы твою причину. Я только что вернулся из экскурсии. Мы ходили у лес, глядели на птушек. Я на шхутку выры отправиться, а зараз птушки рыхтуют своих подростлых деток до полету. Ой, як я тебе зайздрошчу прогуляться по Восинским лесе. И это ж такая прыгажость. А я вось устал не з той ноги і на екскурсію не трапив. І ти так шмат ураження згубив, бо зараз лес, як на картинах самых вядомых мастакоў, вачэй немагчыма адарваць. А добрые ўражанні быццам сапраўдныя лекі. Ад іх з'яўляецца добры настрой, ды і затрымліваецца на доўгі час. Так, настрой у мяне цудоўны, а вось сіл трымацца на ногах няма. Ай, можа я адразу спаць пайду. Вядома, ты ж надыхаўся лясным паветрам, наслухаўся шчабятання птушак. Ой, я трошки прилягу і поляжу. Ось. Буслик, это моя подушка. Я на ёй отпочивал. Ой. У меня и так настрою няма, потому что я устал не с той ноги. Ну, добра, я до своей подушки зараз дойду. Ведаеце, до гэтага часу чую лясных птушак. Быццам канцэрт яшчэ не скончыўся. Ой, уяўляю, як ты зараз будзеш спаць, Буслік. Табе будзе сніцца лясное падарожжа. Я ўсім такі сон жадаю. Гэта так прыгожа, а водар лесу быццам чароўны. Буслік, ты сёння будзеш спаць без задніх ног. Ой,
Як гэта? Хіба наш буслік восьміножик? У яго ёсць і заднія, і пярэднія ногі. Ой, у мяне заўсёды было толькі дзве нагі. Ну, значит, ты будешь спать без іх. Папа, не пужай! А гэта не я. Это дядуля Добрадзей усіх пужае. Ой, что вы, мои вы дороженьки, хіба я могу пужать детей? Ну, вы ж сами сказали, что буслик будет спать без задних ног. І цяпер я трошечки баюся. Ой, мои вы любые, вы яшчэ шмат чаго не ведаеце. Спать без задних ног – это значит вельми моцно спать. О, а при чым тады тут ноги? Звычайна, калі нехта стаміўся, атрымаў шмат уражанняў, ён кладзецца ў ложак і спіць да самай раніцы. Тады і кажуць, ён спіць без задніх ног. Ага. А калі я просто спать лягу, про мяне так можна сказаць? Не, тады скажуць, што ты проста моцна спіш, і ўсё. А што за загадка атрымліваецца? Гэта назіральнасць народная. Даўно-даўно людзі прыкмецілі, што пасля цяжкай працы конь спіць і пры гэтым поўнасцю расслабляе заднія ногі. І калі яго разбудзіць, ён можа ўстаць на пярэднія ногі, але не на заднія. О, а при чым тут буслік? А пры тым, што выраз спаць без задніх ног пачалі ўжываць, калі гаварылі пра сон вельмі стомленага цяжкай працай чалавека. Дык я ж не працаваў, я уражанне атрымліваў. Ішоў час, і ўжо пра любога, хто стаміўся і лёг спаць, гаварылі, ён спіць без задніх ног. Вось цяпер усё зразумела. Спачатку можна ўстаць не з той нагі, Ага. а пасля заснуць без задніх ног. А на самой справе ногі тут і не пры чым. А зараз я прапаную паглядзець цудоўны мультфільм, а пасля адправіцца глядзець цікавыя сны. Ну вось, а зараз, деточки, мои любые кветочки, час чистить зубки, мыть тварики. А потым спаць без задніх ног, ды глядзець самыя цікавыя сны. Добраноч! Вочки закрываются, сны казки починаются. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.